Ilong yung pinatagak. Guys, good evening. Kapatid dyan sana. So, karon is manguha mi og kuan. Mano may kay aron nay sudan. Let's go. Sa. Tama na. Okay, so guys, mga to nami. May lawan tayo di mauwan ba? Diba? Nakakauban. So, it's already, what time is it? Alas 8 na guys. Then, kita tagsudan itong maluwas. So guys, badong nami sa sapa. Guys, oh, makita. So guys, hello, maayong gabi. Dili jud ko mahilig mag voice over pero sige lang kay aron dili laay ang video kay dili kay ko magsig salty ani. And guys, padong mi manu manguha mi og suso or awang or kung unsay makit-ano na sa sapa. Ilong yung pinatagak. Scandal. Yeah. Medyo layo-layo pa mo guys. And I'm excited. Kadangog ani. Oh, my eye. There's a pig in the video. Yeah, hello. Very dumb. Here's the water.
Hey guys, paningat na dyan taman. Yaw kami kuha. Ay. Stop deh. Makakuha at ano oy. Tiga may jeep. B. Awang, dako. Wala, nakuha itong suso. Wala guys.
May na lang na. May usap-usap. Sorry. Tagamay di. Design ka na. Nilagpang pagdamahan. Baki, guys. Kagabit. Buyag. Bawal lang ka. There's so many. Let's go. Let's find another. Oh, cutie. Very small. But pwede na. Wow. Isa, uy. Wow. Isa, uy, ito. Susubod. Kenapa may utok? Susubod. Hanap ay utok. Buhay o din na. Dalabi. Hehe. Bi, apa bi? Uy, tanawa. Uy, magwaragod na sagbot say. Siyempre. Ay, so nalanig ang pilo. I like it. Bita ko na alagisod ni ano eh. Pangitan big. Ayos ang pangalan nito. Hindi na ako mahadlok, nakita na ko.
Hala, uy, kailan may tilit-tilit po. It's already 9:44 and we're still here. So guys, padung na may mangulian eh. Time check, 11:30. Wala na ko ka video sa uban kay gauman ako nagsulod akong cellphone sa nagakuhasan mi og daghan-daghan guys, and nasa baki, pantat, awang ug suso. Dili kayo daghan pero time check 11 PM. Thank you kayo sa pag-uban guys. See you on my next vlog. Baki guys.